Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 2. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. May, mapan ka ka di nagtrabaho. Wan tatang, adda ka di ipagatang mo? Mabalin at umagas ka man lang ni Jachindaan. Taigatangan nakman itinatang asidaag. Ay wan tatang, ngam amangan numarabyanak nga agawid. Saan na balay? At to'y tiigatang mo. Adda kwartak dito'y tatang. Idulin mo day ta pension mo. Sika ti gumatang? Wan, syakon. Oh, aldawan. Mapanakon, tatang. Sumipngutan may. Idda po mo day ta computer mo ta agawid tan. Ay, wan nga rod. Rabi imot gaya man. Ay, si Kamat. Workaholic ka lang unay. O anya, agkuyog tan nga agawid. Umunakan, tado magasak pa'y di tatsandaan. Ada ipagpagatang ni tatang ko. Tiyandaan? Ay sus, nag-chip ka talaga. Ijay tan mol agumatang, imbag ijay ta aircon. Ay, natang, ti ipagpagatang ni tatang ko. Ay, kunak ano hamburger. O sige, sana bale, kaduaan kan ang mapandita tiyandaan. Ay nano saan ka friend? Diyak kaya't ti umay dito'y tiyandaan. Taapay pa. Ay, damagampay laang. Diyak kaya't ti angot na dito'y anya. Imbag taado pa'y dagit ti aglaklako itinatan. Aguray ka. Kas lang mabigbig ko dahi di aglaklako itinatan Dahi di abakot? Wan. Ninsamat antik arosita dahi chay. Apay nga da dito yung aglaklako. Kat, asid gam at damagam no apay. Amangan mat no karuprupan na laang. O sige. Auntie Rosita. Ay, amunak. Asino ka ka din? Auntie, siyak ni May. Ni May, akaanakak? Wan, auntie. Apay nga da kamutin dito yung aglaklako. Ay, imbag lang nga da igatang ko iti agas ko. Balasang ko. Oh, gumatang kan itilako ni antik anatan. Anya? Excuse me, sa anak ama nagsida itinatang anya. Sige imbag lang nga da malakwan ni antik. Gumatang kamot nga rudang. Wan talaga gumatang nga. Auntie, gatangan min dagito ilakom anatan. Ay na, agyaman akada kayaw. Babalasang kaw. An-anwak ngay dagito yung anatang. Si daong Ay nadyak amo dagluto itinatang. ited mo kadagiti ka boardmate mo. Un gayam malagip ko. Adda gayam antim nga glaklako itinatang. Mas da awak nga rod. No apay nga glaklako itinatan. Kat no di adal dagiti duang anak na. Kasta ka di. Kan nagbabak ng dapay Kut apingay nga rod abinaybay anda ni nanang dang aglaklako itinatang kat bakuton. Dayta ti jakam mo. Ay, kaasimot ni Auntie Rosita. Apay akas jay mutan tinagbanagan ti biyag na. Nay, nagadumat tanti ginatgatang mo anatang may. Jak ko magumatang iti ado, tamalaylay. Ngam ni Auntie Rosita nga minti aglaklako, tatang. Ni Antim Rosita.
Wen tatang, di mo pa'y kadiam mo dayta? Ay, saan Ti amaw. Manun atawan nga insardeng na ti panaglako na itinatang. Tanakalpas mo tan iti panagadal dagiti anak na. Kastamat ti ammo, tatang. Apay nagsublimanan ang naglakaw. Kunanamot nga awan kanot igatang na iti agas na. Ay, oo na yan. Saan lang atan aya may kandagiti anak na? Kat puro damat profesional. Anyakat da ito aboyatan aya, taawag nga awag. Anya nga tayat ibaga na. Amo naman abisi ti tao. Hello, malubatan da iti cellphone ko iti kaaawag mo. Kasano? Saan ka man lang ag-reply iti message ko? Busy ak nga rod. Damdamagag matlang. Wen, nabasak da kita mensahem. Awan lang ti oras kong ag-reply. No may naig kininanang, awan oras mo ag-reply. Ni, apay akas na ti saom. Kunak nga rod abisi ak. Ay, saan ka talaga makauawat? Oh, saan kan nga gungad? Apay aya, anya ti bagam. Kita ang manday ta. Kunam nabasa mo di mensahe kan ka. Ang agdamag ka pa'y mag. Boyet, awan oras ko amang bisita ken ni Nanang. Amo mo ti posisyon ko dito'y kumpanyami. Saan ko mat ita masango abisitaan ni Nanang? Siyak tinang bisita iti. Siyak manen? Oh, saan laang asyak ti anak na? No saan mo amasango, jakmat masango, anyangay nga rod ti mabalinta. Ay, di nakman isturbon si kaboyet. Busy ado ti aramidan. Bye! Oh, tatang, apay ang nakasukat ka. Adda ka di meeting yo a senior citizen? Awan meeting, May. Mapankulaang man bisitaan ni Antim Rosita. Masurutam nga rod ti mapan ije balayda. Apay kid din na saan? Agbas ka pa'y ngamin. Masurutak. Nas ka na mapan ko bisitaan ni Antem. Tanay, madanagan iti kasasaan na ita. Kadwaan ka kuma, ngam adamot trabaho. San abalay? Takabaalak pa'y mati agbiyahe. Sige, tatang. Siyak tumat timang bisita kan kwa na, inton adda oras ko. Sino nga taday tang tuk-tuk-tuk? Sapay maulawak at tumakder. Ayawan mo't maibaon ko amang lukat itiri daw. Iswasyak latan. Manang Rosita. Nay, Tomas, si Kamat Gayam ay umunag ka. Agyaman ka. Ay, agmay-may saka dito'y daan abalayaw. Ayaw na. Tadamatan bukod abalay dagiti anak ko. Saan lata na baliwan daytoy balayaw? Isulat ta, manipod pa'y edi agpapaadal ka. Ay, agtugaw ka. Taitimplaan ka iti kapay. Ay, sus, maulawak mo tayo. Ay na, saan mo napilitan? Saan mo akabaalan? Agtugaw ka kitday. Maulawak ka talaga, ading ko. Apay, agsakit ka kaday. Manon nga aldaw, akas to'y ti marikriknak. Diyak pa yan makaluto, iti ka na gapoy tinakaro, panagulaw ko. Ay, amo ka di dagiti anak mo, ti mapaspasamakan ka. Imbagak maat ka dagiti kaaruba mi nga i-text na dagiti anak ko. Diyak amo ano naawat da dya i-text. Taging ga itakit awan da pa'y maat. Di mo't laagawidan ni tatang. Kuna na adwa na ang nga aldaw nga agyan ije balay daan ti Rosita. Tabi ni Sita nakat nga rod. Angam, aging ga ita. Saan pa'y anagawid? Api ngamin nga isupay laang ti imbaon mo amapan. Sika kuman Kabsat na ngamin day jay.
Sa bagay matkit di Sapay awan cellphone ni tatang ko. Hay, day takot tirigat na. Masakit ka di Antim. Kunana ngamin idi nakita ta nga aglaklako iti nateng. Akasapulan na kano ti kwarta. Tapno adda igatang na iti agas. Amom, uray kastoyak laeng. Jak pulos baybay ang dagiti naganak ko. Nang runa ita, taadan trabaho. Siyak ti kang runaan amang tultulong kadakwada. Nagrigat na talaga ti kasasaan ko ita, Tomas. Makita nga runday takan ka. Jaka mo no kaano da kabisitaan dagiti anak ko. Nuapay matdagita nga anak mo. Kalpasan ang mapaadal mo ida. Nagbaligi da iti biyag da. Nalipatan da kan. Ado ngamin ti pakakumikuman da. Ngamuray pa'y kasta. Saan da ka arumbang abaybayan na kasta? Ala, agrubwat kan. Takaduan ka mapan iji ospital. Adan awat ko atex. Basaam. Ne, ta ipabasa na pailaan kanyak, basa amun Ay unay kan aya. Masakit ka nun ni nanang. Day tamad lang dyan awat ko, Atex. Iso nga inawagan ka idi. Kat binisitam ko man Kanayon madlatan asyak. Si kamat ati mang bisita kan ko Naglaing kan nga agreklamo. Kaano, idi na udi a binisitam ni nanang? Inamabulan ng tinapalabas. Naimbag kanyak tabis bisitaag. Si kangay. Agisidir ka itan. Mangtedak iti kwarta. No kasapulan na iti agas. Ngem ipakitam kanyak ti reseta ti ginatang mga agas na. Day taket di ko nakkan ka. Tapag dua-duaan nakmanan. Amang ano pampanunutam aga puta siyak ti manager. Adun ti kwarta. Tapno ibagakkan ka. Adu pa'y ti utang ko abay bayadak. Apay, si kakadilaang ay ati ado ti paggasgastusan na. Uras siyak mata. Agpapaadalak iti kolehyo. Manu nga anak ko, tigas gastuak. Hello, anak. Nakiawagak dito'y cellphone ti kaaruban ni Antim. Tawan mat cellphone mi adwa. Tatang, apay asaan ka mo tira nagawid? Masakit ni Antim Rosita. Awan ti mga sikasukan kwa na dito'y. Kasta ka di? Kat damanang lilya kan manong boyat ngay. Bayamon dagi jay nga anak na. Saan damat nga sikaswan ti inada? Saan daan amalagay? Kaasimat ni Antim no kasta. Ay, Ay, imawagak. Taibagakan ka. Ano mabalain? Umay ka dito'y. Tatulungan ta ni Antim. Ay, in-confine da nga main. Diyak matamot ti aramidag. Tagmay saak laang. Becca, sikaman pa'y ti makaammo kadagiti trabahok dito'y office. Amok nga aglive ka no importante abanag. Para itian niya ti panaglive mo. Para ka ni Auntie Arosita. Masakit ka no. Kat kasapulan na timang tulong kan kwa na. Apay ase ka ti tumulong. Dagiti anak na ngay ako nam apuro professional. Busy dan sa ka no? Unay matan dagita nga anak. Awan konsensyada. Inada, baybay anda. Sige, sana bale, tamasubadan day ta kinasaya at buking ni Antim. Ala, siya kung ti makaam mo dito'y kadagiti ibatim at trabahom. Tomas, ading ko. Auntie, siyak ti mangbantay kan ka diti ospital ita. Napanangan ni tatang. Iso sinublatak nga agbantay. May, sika ka di da ita. Wen, Auntie. Saan ka di nga da trabaho? Adda, ngam naglibak pa'y laeng para ken ka, Auntie. Nagsayaat ka, nanak ko. Para ken ka, Auntie. Malagip mo ka di pa'y idi ubingag. Asika tinangaw awer kanya?
Wan, mayat ti panagayayam yu ide kadagiti kakasinsin mo. Wen anti, jak malipatan dayta a kinaimbag mo kanyak idi. Iso nga ita, adtuyak mat. Nagsaya at kalakit din, may. Saan ka akas kadagiti kakasinsin mo? Adida kon malagip. Sana bali, anti. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ida. Saan ang mabalin abaybay anda kalatan? Kunak no asino di bagbaga di sekretarya kabisita. Si kamat gayam kasinsin. Wen manang, imayak diti opisina, tapno kasarita ka. Maipapan iti sitwasyon ni Auntie Rosita. Anya? Masakit ita ni Auntie. Kat kasapulan na kayong anak na. Bisitaan nyo kumamot Urayan na, abisitaan nyo. Uwan. Saan nyo kumaasayangan titunggal ka nito? Binagaak mo to ni Boyet, ama pa nabisitaan ni Nanang. Saan kayo kuman nga agpin na to dun pa'y, Manang Lilia? Rumbeng adwa kayo amapan. Dua kayo akasapulan na. Sa bagay, pudno day ta kinunam. Saan nyo kuman nga itantan pa'y, Manang Lilia? Sige, ayabak di driver ko. Dagasan tayo ni Boyet, tapno aggigiddan tayon amapan ije ospital. Nanang, ada kami dito kini Manang Lilia. Boyet, anak ko. Wan Anang, ada kami dito eh. Hina, maragsa ka na, taymay kayo adwa. Nanang, pakawanan da kami kuma, no saan da ka abinis-bisita. Naamiris min tibidot min Anang. Maawatan kayo, anak ko. Uwan kayam. Sa dino tayan ninsan may. Kaya't ko ti agyaman kan kuha na iti oras nga impay na kan kananang. Adada ijerwar ka ni Uncle Tomas. Umay ka, mapanta ka sa rita ida Boyet. Sakbay nga agawid da. Saan aliplipatan ti sakripisyo dagiti naganak tayo kada tayo. Respetuan ida kan ipatag. Nangro na pay ngarod no nataengan kan agkapsotdan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgil Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributaso. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.